mga oras yung manan gagayam. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod man kanik Kabsat LV, sana pudno na gantintay patangatang ang mga ganyo drama ita. Nga makablawa man pa ni Victor Mercolio, dita Riyadh, Saudi Arabia, at taga Jacinto Victoria Tarlac. Ni Mayan Jaravata, dita Northern Cotabato, Joji Cruz, dita Singapore, at taga Pangasinan. Kasimanti ko na ni Kabsat LV. Dear manang biyanang, nasapa ka na ulila isa pimanawak iti lugar mi, tapnag sapul iti trabaho iti syudad. Ada ka trabahwak kat nagbalin mata nagayem ko, kan kadwak pa iti boarding house ko. May papan kada kami iti gayem ko ti pagtarayan to'y kapadasak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysa. Juna, kano nga tanga itad ni Madam ti sweldo tayo? Dahita ti Jack mo, friend. Panagsusweldo, idi kalman ng awan mo tinted na. Kanayon langan nga mala daw ti sweldo tayo. Ika, tanusan talata at aguray. Itid nang tumula siguro. Ay, kas ano nga rudan nga jay, dit me, no kasta lang. Sapay na ibus ti kwarta kon. Kano laang iti nag-break kayo iti nobyom, friend? Itaadamanan baro ang nobyom? Kat siyempre ada nga rod reserba nga ko nada. Ay! Apay, iso na lang ayate ada reserba na. Ura siyak mata. Ay, un gayam, kumusta kayo matan nga ka ni Philip? Hey, nasaya at latamot Sagpaminsan laangan amapan iti inumana pagtrabahuan ta. Kat inaklon mon. Ay, saan pa'y? Pagpanpanunutak pa'y man anaimbag. Ada pa'y ngamin ni Carlo. Agdat-daton mo't laang dahi jay kanya. Ni Carlo nga katrabahuan tayo. Wen, jak nga rod amuno, asino kadakwada ti pilya. Ay na, sa wakas, nakasweldo tayo matlaangan. O di, matuloy yun, ti date yo. Ay, katuwan apay kapoy. Ay, anya nga oras, ti panagawid mo. Agsapanton Pagturugam nga ron. iti boarding house jay kadit ko. Awan ka no ngamin kadwa na ijay tanagawidan ni adiyang na. Ay, no kasta nga rod, paumayok to ni Philip dito'y boarding house ta. No, okay lang kin ka Sige lang. Awan mat problema no maipapan iti data nga banag. Kita lang dyan baka no makita jay bakat nga landlady tayo kat ay. Adumanan nga ibagbaganan. Mga babaen tumanan. Nakitak ti lalaki anang sukon iti best friend mo itay Jonah. Asino da itchay? Ay, ikwa, nana. Di mo ibagaan nobyo man ni Elvi da itchay. Ay, saan mo't siguro adakas no makirelasyon man nana. Single mo't tong tigayim ko? Anya? Babae kayo ngam kastakit din. Agsisinukat ti magsuksukon kada kayo. No daddo ba, agsisinukat pa iti paumumayin nyo iti boarding house yo. Tinapatag akit, agbaybayad kami iti abang minana. Concern naklaang kada kayo iti gayim mo. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo, taam mo mi ti araramidon minana. Ay! Narigat ti mailawlawan, basag. Nay, simangput ka mo, gaya mon Elve. Uwan, nasa pa nga nag-awid ta baka makita nakman ng landlady ta. Apa nga agsapati pa nag-awid mo, kunanan tumanan. Nagtuktok nga rod idirabi Salsaludsudin na, no asino, dyan ang sukon kan ka. Talaga matdata nga bakat nga. Anya ko matibibiyang na ngay. Saan mat nga iso natimang pakpakan kanya ta, di ba? Wan, amo pa'y man mo't iti day tabak. Sapay nakapigpig sa tingiwat na. Saan mat ngamin nga nalakatag sa politi boarding house? Ay kaganos talatan Naimbag dito libre ti danom, ken asideg pa'y ti pagtrabahuan ta. Sa bagay mat kay ti Ay, ni Philip ngay. Ay, nagawi dun nasapa mo't arimwar. Kat, kumusta mo't ti date yo? Mayat lata friend. Hang kami nga ng restaurant.
Nag-take out kami lang ang itikinan medyo boarding house na. Ay ka, maturog ka mo nga rudin Madlaw na puyat ka. Kaya dapay trabaho tayo ton rabi Anyat mapaspasamakin ka, LV. Itay pa'y ang makadkadlawa. Kasla saan ka nga okay. Ay, maulawak nga, Rod. Apa yan? Ang kumanam mo. Ay, mabitlaan. Takasaritak ti bosta. Ibagakin ko ti kasasaad mo. Nung babalin katagawid ako mapay. Talaga nga hangkol nga kaya ti bagik. Ay, uwan. Isu ti ibagakin ko Di bali taman manulaang mo ti customer tayo ita. Ala, panawan ka pa, ta kasaritak ni boss, wan. Nukasta, masikog ka, LV? Ang kupulos nga yung pagarup nga agbungat napasama kada kami iti dayjay nga lalaki. Ay, una yun nagasat ta. Ni, anyat kahit mo nga sawan, hamoy baga nga masikog kamat. Kasta nga rod, friend. Imbaga ka ni Philip, idi na palabas sa lawas. Di namat makaklunti si Kuko. Ay, lukasta. Agpadata nga rod. Ay, oray ni Fred. Awanan bibiyang nakanyak. Linukunak na dyan nga lalaki. Di ko na nakabsat na ti kadwa na iti dyan nga boarding house. Ngamahan matgayam. Nubya na matgayam dayjay. Anya? Kasano ngayon ti trabaho ta? Numamuan dati kastoy nga kasasad ta. Sigurado nga papanawan data. Ay, mailimod tapay. Agtrabaho tapay iti uray manuabulan, friend. Nasken nga agurnong ta. Tapno adda pangrugyan ta. Agsarita tapay man, LV. Ha? Apay ayan na naingga? Idi pa'y napalabas sa bulan amakadlawa. Ha? Masikog kayo ka di itigayam mo. Nana. Ibagam ti pudno kanyak. Madlaw ngamin na dumakdakkel ti tiyanyo adwa. Tangiwat yung mata. Nagpigsa. Kababain kadagiti lumabas nga tataw. Ngam, agpaisaw masikog kayo. Uwan nana. Ay na. Dahitan ti bagbagak ka na kayo. Oh, anya ngay ita. Nailawan kayon. Kat, ayan ngay, dagiti nakasikog ka na kayo. Awanan. Awan ti sir bidagi diya nga tattao. Anya? Ay, sana mabalinti kasta Kasi kayo, no di na kayo tulungan. Ay, awan maramidan, men. Nagpukawan nga kaslasok dagi diya nga tattao. Awatan milatan ati kastoy nga gasgasat me. Ay, nagrigatin ay ati kastoy, friend. Naku nampay. Imbag atahan nga dakkel ti binayadan tayo di ospital idinag-anak ta. Wan, narigat latagayam no awan ti kadwa, friend. No awan maibaon. Uray na dagsen na trabaho, kapilitan nga ramiden ta. Kat ano santan Anya nga rod ngay. Aywan. Awanan ti plano nga agawid ijay lugaryo. Jak kayatan tagsubli ijay. Tawam mo lasang petak ijay. Taam mo a broken family kami. Kautsi ka ngay. Uray siya ka? Awan mat lang ti sang patak ijay. Ta nabayag matan nga natay dagiti dadakkel ko. Awan mat kakabsat ko. Isong ay tuyakon. Hay, no saan ta nagtrabaho iti dayjay nga inuman. Saan siguro akas iti nagbanagan ta. No siya kakot. Hanakon nga agsubli iti dadya nga inuman. Kan hanak matlangan nga makirelasyon. Anya? Narigat ti mailawaan manan. Guston dyan na minsan nga nailawaan ta. Hantan nga nayunan. Sa bagay, friend, husto ka. Narigat tagsapol iti lalaki a responsable. Iti kastoy nga sitwasyon tatadta ay na. Talaga nga marigatan ta. Iso nga agtulag ta niya.
Hantan nga makirelasyon kahit kailan. Agpapadamat lang dagita nga lalaki. Madamot kit di puntom. Narigat ti makatumpong manen iti irresponsable. Di bali takanayon mo't nga agkadkadwata. Wen hanta nga kasapulan ti lalaki ti biyagtan niya. Nangyaga kit tinola, nakong. Ay na, agyaman kam unay nana. Nakaturog pa'y mo't gayam dagiti anak yo. Ay, uwan nana. Uray ni LV, nakaturog pa'y ta napuyat idirabii. Ada ka di pa'y bagasyo. Ada pa'y mo't nana. Ni bagayo laing kanyak no kasapulan nyo titulong ko. Ada aklaing ditoy. Pagyamanan mi unay nana. Uray no kanayon kayo asung batan idi kat nasaya at kayo latta kada kami itigayom ko. Uray natangkan ti ulo mi adwa kat di na kam pinapanaw. Basta di yun ulitin ti kamaliyo. Nana, kun saan kami mutlaangan nga agtrabaho iti dayjay nga inuman. Awen na. Mangkita kayo laangan iti daduma apagkwartaan nyo. Mabalin nyo ti aglako iti makmakan dita sangwanan. Awen no saan. Ipadas yung ti ag-online selling. At least, makaduwayo pa'y dagiti anak yo. At iti bingay mo, iti napaglakwan ta, pren. Oh. Uy! Ha? Juna, asino jay lalaki nga kasarsaritam tadtay? Dayjay ka di? Ni Jacob dayjay. Agararam kanyam. Nubyukit din, pren. Anya, kaano pa'y? Apay nga mo yung bagbaga nga dagayaman agararam kanyam kat inaklon mo pa yan. Ay, kunak, ano naglaw mo? Unay kamatan? Di ba, nagtulagan ta nga awan ti makirelasyon? Kabalan ta matiagbiag nga uray awan lalaki. Kasanon ngay? Amang anuhan nga mapagtalkan man ang dadya nga tao. Ala, nasaya at atao ni Jacob. Saan akas kadagiti lalaki na amuta idi? Ay, kanun gayam. No malpas ti balay nga ipatpatakder na. Ijay kamin nga agnaed. Ha? Panawan na kami ito yan. Ay, kwa, pren. Mariknak ngamin disidido ni Jacob amang ikalay sa kanya. Ay, unay matan. Han nga kasta tinagtulagan ta edi. Pren, di na kumaguraan, Ta sino nga iti hanga gumura no kasta nga try duran nak. Han mo nga tinungpal titulagan ta. Nagasat kalaunay tanaam-amom ni Jacob, Jonah. Un nga rod, nana. Agsingsingput kan ha? O nagasat ka, tada lalaki anang seryoso kan ka. Un, nana. Kan agyaman nakadagiti tulong yu akada kami. Kabayatan ti kaadami ditoy. Nawanan yaman na. Di mo lipatan ti sumarungkar ditoy no saan ka abisi. Un, nana. Di kay madanagan. Dini ngay LV. Anyamot nga ti plano na. Agnauddalat ta ditoy, taawan mo't daduma apapananda, nana. Kinapudno na. Nasakit, tinakam jay gayom ko kanya. Oh, apay ka no. Gapo, tan nakirelasyonak manen. Nagtulagan mi ngamin idi nga awanan ti makirelasyon. Ang naamamukmut nga rod ni Jacob, nana. Aniya. Alala. Patsyak, maawatan na kan tumatlaang jay gayam mo, John. Di mo kumagurguraan jay gayam mo, nakong. Asino matehan nga gumura ngay? Kasdya mate na ramid nan. Agbalin kakit di ko maanaragsak para ken kuana. Di ka madanagan. Kas ken kuana, maamamom tumat ti lalaki para ken ka. Ay, wen gayam, mabalin nga ibatiak ti anak ko kanya yo, nana. Apay, sa dino ti bapanam. Agbiro kak kumaiti pag-ubrak. No, sige.
Siyak ti makaamo iti anak mo. Ket saysaya atom ti agsapol iti disente at trabaho. Iti kasta, maited mo dagiti masapsapol ti anak mo. LV, anya dyan nadamag ko? Inuman mo't gayam manan ti pagtrab-trabahoam. No choice nga rod, nana. Kita ata amang ano mailawan ka manan. Ay nahan to nga mapasamak data. Sigurado am laeng. Hang kayo kadi nga madanagan. Araramidak man ti amin, tapno ayatan nak na dyan nga tidi. Tapno ikasarnak mat. Tedi? Uwan ni tidi. So kay may iti inuman nga pag-ububraak. Agpaparamakan niya nang hanakit din nga panpansinan. An nga makarek na. Iso nga aramidak man ti amin nga kabalak. No kailangan nga gintutumbuyak. Tapno agbalin kami nga close. Aramidak. Iawit konta ito da dyan nga tidi. Pangaasim. Pilyum anaimbag ti lalaki apakiinayatam. Nangrura kat addan anak mo. Tanyat pa nagkitayo kanyak. Diyak amo tagpili. Inuman manen tinagamamuan yo. Di mo amo ti husto a kinatao na. Diya kaya ta mailawan ka manen. Di ka agdardarasudos balasang ko. Uwin, nana. Good. Matuloy ka di matlang ti plano tayong agsyat, Teddy. Wen, iti boarding house ko langan. Sige nga, Rod. Siyak ti makamoy ti arak nga inuman tayo niya, pare. Sakto mati makamoy iti pulutan. Agtik sakto kanya ang kalpasan ti trabaho niya. Wana, orayak di text mo. Ayabag to dagiti gagayam ko, tapno adda kadwatang agsyat. Dato ti ginatang ko nga arak, pare. Upat nga bute. Nagadong. Kat kunak man umay dagi jay kagayam mo nga kunam. Sana sigurado na makaumay na. Di naman replyan ti text ko. No, handang umay di dua talangan nga agsyat niya. Ay ka wana. Apay kapaw ni. Kat anya nga ti ginatang mo nga pulutan, pare. Nagluto ak iti adobo. Sige nga ron. Irwar mo taro, gian takit din ti agsyat. Panguro-urayan ta kadagije kakadua ta niya. LV, madlaw ana hangover ka. Wala na ta nagshot kami kani Teddy. Sigurado ka abaro pa'y dayjay alalaki. Uwan nga rod. Single ni Teddy. No agbong at napasamak itinagbaatan medi mayat manan. Sigurado nga ikasarnak to. Ikamat ko ati bagik kanya ano agsikugak. Tay pakitak man kani Juna nga hanlang nga iso nati ikasarda. Oray siyak mat Ne. Palagipan ka manen LV. No anyaman tinagkamaliyam idi di mun ulitin. Kasano no itarayan da ka manen. Narigati mailawan manen balasang ko. Teddy. Atay bagak kanyam. Anya dayta. Ibaga mo, tadapay papanakin ton madamdama. Masikugak. Anya? Nagbunga tinapasamak ka data idi napalabas nga bulan. Ay, pangaasim man, LV. Di nakangawon iti kasta. Anak nga gang angaw. Ibagbagak tagpaiso. No ang kang amamate, ada pa manaknak ko. Nailaw ang talaang iti dahi di arabi. Tagpadata na bartag. Ngam saan ka nga ayatan? Urayan niya taramidak talaga nga hanak kayat. Hanak nga ayatan. Hanak nga ikalaysa nga uray masikugakon. Sana kaskan ka ti babae a type ko. Kan may saka atumboy, saan ka di? Ay kwa, hanak ka di nga tumboy. Kun kunak lang dayjay. Pudpud no nga babae ak. Basta saan ka nga ayatan, LV? Payad da ka di parikot mo, LV. Di ka agro nga, mga numariing ti anak mo. Habay, anyat na pasama kaya. Talaga nga awan na makiti na dyan nga tidi.
No di nakakayat ti may sa lalaki, di mo ipilit ti bagim. Kasano nga ron nga iti si Coco? No kasta, masikog ka manan. Uwan nga ron, nana. In black nakpayan ni Teddy. Nag-alis matlang iti boarding house na. Day tanti bagbagakken ka. Kasi ka man nga roden balasang ko. Awan ka diti trabaho ita, LV? Ay, agla ko aklangan iti merienda, nana. Nasaysaya at pa'y tapno mailiklik kamot laeng iti pakaisag makam. Ay, Jackman, amo no apay nga kasto ti gasat kanyak. Ish, Agpanunot ka nga minanaimbag, sakbay nga aramidem ti may sabanag. Narigat ti mailawan kunak nga ruden. Sikan tumot laeng ti nakakaasi iti udi na. no dim nga kumakanya yu idi. Talaga ang maudi ti babawi. Ang manyangay nga rod. Agsingsingpot kakit di. Dumteng tulat at lalaki ang maikari para ken ka. Iti kasto nga sitwasyon ko, ada nga tapay mang ayat kanyak. Nga oray may saak nga disgrasyada, nana. Anya tigatangan niyo, manong. Sa anak na gumatang, umayak lang makiis-istoryakan ka. Ha? Hindi pa makitkita ka. Mabain at makisaritakin ka. Taamangan ko nakno, di naktumat lang pansinay. Ay, kastaya. Sa gayam ni Selmo, may sak abalaw kan pensyonado. Awan nobya ka. Ha? Mabalin ka day, di makisiningid kan ka adeng. Akat, wana. Mabalin lata, manong. Pasaray inal daw metten sa sarsarungkaran na kadayjaya Selmo. Ay, ang kuman nga amoy ti dayjay nga tao. Papansin launay. Panagkunaket, kurso na danak ka. Ay, awanan oras ko iti kakasta nga banag, nana. Nakong nasaya at atao ni Selmo. Hanan nga lalaki ti priority tadta. Ag urno nga kit di para iti panagpas nga ko. Nakiitak nga inikan na ka iti chocolate, idi na minsan. Ay, uwan kay nan kaon. Ngam, han nga gaputa kay nan ko ka-type ko matanan. Ay, si kakit dimot na kong. Anya tamom nga ay, ang mga no ni Selmo gaya, mo na talaga ti parakan ka. Sabong parakin ka. Uy, kumkumpor may matante itad mo kanyak. Gapo, napatid ka kanya. Ha? Imposible, no di mo madlaw nga anda pa naggustokan ka. Nga, uray kasto ti kasasaad ko. Okay lang mo't kanya. Awan parikaw. Maaklunak nga uray adan anak ko kat masikugak pa yan manan. Uwan Kasta mo no ay ayatem ti may sa tao. Maaklon mo amin. Sapay awan pa'y planok nga makirelasyon manan tadta. Mauray nak nga ta. No aklunan nak, awan to ti pagbabawyam. Nakasagana ak amang ikalay sa akin ka. Kalay sa nga dagdagos. Isuntumot lang ti pagturungan na. No kasta, aklunan na kaon? Uwan ata nakapas nga yakon. Uy, hagyaman ak. Di kanto agbabaway ang nangaklon kanya. Sigurado ka Wen, di kanto marigatan. Tatulungan ka amang padakkel kadagiti anak mo. Kat apaman ang malpas ti kasarta. Agnaid kayo ni Jibalay kaw. Ibilang kaw kaspudlo nga anak dagiti dua nga anak mo, Ilbay. Promise ko na itakin ka.
Maklunak nga ididamo talaga nga awan na pulos panagayat ko ken ni Selmo. Napilitan nakla nakikalay sa kenkwana ta kayat ko lang nga adamang tulong kada kami nga agiina. Ngam bayat ti panaglabas tal daw, iniinot matla na sursurok nga inayat ti asawak, ta nakasingsing put unay kada kami nga agiina. Ba nagapagyamyamanak, ta nakatumpong akiti lalaki anang itakdar kanya. Katita upatan dagiti anak ko ta damat duwang anak mi ken ni Selmo. Alakastan, tugayam mo, LV. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan, timay sa kapadasan, timay sa kabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manan kada kayo amin, ni Apo Diyos timang tarabay kan mang bendisyon iti tunggal maysa. Hello kada kayo amin, manipod ka ni Kabsat Juan, sana po na nagantintay drama ita. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay ti amin, makablawa man pa ni Glycil Erese, kani Glidel de la Cruz from Glyza Jean Bostinera, ni Brenda Morillo, Janice Javier, kan Bella Ayawan. Kastiman ti kunani Kabsat Juan, Dear Manang Biyanang, naladawak ka ng asawa ta nasurukak 40 titawan ko idinaadaanak iti nobya. Gaputadyak kaya ti makankanchawan ing karigatak tinagaram. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Ay, nukasta, mga sawa kan, Juan anak ko. Uwan na lang. Ay na. Nagsaya at nadamag data. Ay, maragsa ka naklaunay anak ko. Masadutak ko man ang mga asawa. Nga madumot nga minti mangkankansyaw kanyak. Kasursuron ko pa yung mati makankansyawan. Makadandano kak madamang kankansyaw kanyak iti baak. Ay, kasla di ka pala na iruwam kadagita at tao. Amumbait nga ado ti managkansyaw dito'y lugar tayo. Uwan nga rod Amin samot na natatao dito'y lugar tayo kat managkansyaw. Sapay no isuda mat ti kantsawam, mapikunda. Alala, di mulatan ikaskaso dagita at tao. Sa nabalay, ta saan da kantaw na makantsawan, ta mga sawa ka na nakaw. Uwan mat kat diya. Ala, agsagana kayo nga rod, ta dumanon tayo nanang. Sino nga'y may asawaan ni Juan Kasinsay? Taga kabangibang nga ilay, kasinsinjuway. Agkasaran jay ka nakam, awan taon ti kankantsawan yaw. Nukas ka. Graduate nga rodan ani Juan iti kinabaak in sandalya. Ay, huwin na, kasinsain. Naimbag nga raw ta nakapanunot mutlaang. Kung lano sana kung na maadaan iti apo kaw. Kahit naimbag ano, ubeng jay asawaan na. Amangan mat no bumakitay, di san mat la makaanak no kasta. Ay, ubing pay jay nubya na. Agtawin la iti 25. Ay, kalalaingan na nga ron makaanak pa'y daya iti 5 no 7. Ado na itapito. Uray talo lang mayatain. Malangaran, nasayat unay ta makaasawan ni Juan. May kanmanan iti lauya ti bibig na tao. Asino ti alain nyo nga abay inton kasaryaw, Juan, Edna. Diyak amo ka ni Edna, na. Isaw ti makaamo ka na kita. Ay, kwa, agbingay ta Juan. Mangalak iti partidos may ta mangalak kamot iti abay iti partidos yaw. Ay, uwin may mayat no agbingay. Hala umaon da kita'y baak. Tayo suda ti agabay, anak ko. Anya? Ay, maring makaasawa damot tayo no agabay da. Naimbag no kayat da. Ay, kayat da. Pay kita sa adin ngay. Bayab, tasyak to ti mangibaga kadakwada. Adaw, ti baak akakabagyan tayo. Sige nanang, tapag paparisan tayo da. Iparis tayo dagiti kakabagyan may ababalasan kan babaraws.
baglakit din, ten salbar na kiti kinabaak, Edna. Ay, wen awan ton timang kang kantsaw kan ka kasi tinaibagam kanya. Kun nga raw, mais istresak ide, tunggal kan kantyawan dak. Isungay ta, nga, dagita ama nagkantyaw. Napintas kan ubing pait ni na asawa ko naman. Basta di ka ko magbalbaliw. Juan. Sapay ko matagtali na di kinasimpag mo. Uy, apay ko mga baliwak ngay. Inborn ni kinasimpot ka. Isa amatayak madla na simpot lataid na baka. Itatanalpasin ti kasarta. Aghani mo tamamot, Juan. Pailaan. Saan na ita nakani mo? Gastos lang na ita. Kasta nga minti naramid ti kabsat ko idinalpas ti kasarda. Naghani mo da. Hindi kwan, nagsikog adagos di kabsat ko. Kan uray di insan ko. Kasta mo lang ti naramid da. Kan tagayim ko. Nasikugan da mo adagos. Sika aghani mong tangarod no kastati ko nam. No saklamay sa uray saan na ita. Ang mala, pagbigyan ka, Edna bakit? Nakasangput kay mo gaya mo anak ko. Ay, kumusta nga iti honeymoon yo? Mayat ananang. Iso na lang, takas lang na bambano gaklaunay. Anda yung amin na lugar tinapanan may. Madungal daw yaw itinapanan yaw. Sigurado na itan. Maadda anak laki ti atago sa iti apukaw. Una. Namnamaan niya, ngayon ton umay abulan, masikugan ni Edna. Ay da! Sa ite na kao na makakita iti apukaw. Ay na! Karuprupak tukuma. Triplets ko mati sikog ni Edna, tapno mamaminsan. Nauray huston ti triplets no kaskasanaw. Ay, nagmayatan ngayon no triplets. Ngam, uray singin. Ayos na itan anak ko. Uno, uray may sa mayat lata. Nalangar, ta iturog ko man biit na nang. Kaslak mo't agtrangkaso nung gapoy ti bandog ka. Edna, kumusta nga iti ad asawa na? Ay, mayat alin eh. Naragsa. Kahit kasanaw, nasingput mutla ka day ni Mang Juan. Kuwan nagagat pa nga agtrabaho. Nawan trabaho na, saan latang agtal na. Di lararamidan na ijabalay. Ay na, nagmayatay. Ay, awan sa pa'y bisyo na. Awan apulos, Lini. Trabaho bisyo na. Kat, intriga na mula ang te matmatgadan na kin ka. Kuwan sakti para gamiti kwarta may. No, naimbag pa'y. Ngamsyak ngay. Ay, sugador lang nga ro din jay asawak. Artag kan babairo pa'y. Uray kumanusan ni Stambay. Ay, konsumisyon na jay nga asawak. Kasano nga ro dagiti limang anak yung ay, no awan trabaho nila kay mo. Ay, nailumlum kami ay iti utang. Puro utang, tikan kanon may, Edna. Iso nga ay na po, apalan ka. Tanakatumpong kay tinagagayit ka nasingput nga asawa. Sana kas iti asawa. Nakasadsadot. Diyay lamamutaw, ti paggagatan na. Awan ka di pa'y, Edna. Ay, awam pa'y ngarod lakay. Kunak no addan ngam na dilay lagayam ti panagbinolan ko. Apay ngay nga ta. Kat ipaspas nagtamot ti makabukal iti anak. Un ngarod Angam di ta mapukawan iti namnama lakay. Ay, bambanog laang no talaga nga awan. Ha? Apay ngay nga ta. Sino nga tangay kada diferensya na kadata? Awam mo siguro, Juan. Saan nala siguro at tiyempo pa ita, Wano, adda puliyo abaaw, wano Lopez. Ni, awam mo't Pulimin to pa tinagado ti anak na. Tadagiti kakabsat kan kakasinsin ko ka pinaadwan day ti anak. Imposible mo at siya ti ayan ti diferensya. Awan pulimi akasta. Ala, anusan tangarudan at aguray lakay. Saan na pa'y siguro at tiyempo ita? Urayan talatan. Kahit kasanungay, insan.
Nakabukulain dahuan iti anak. Awan pa'y mo't kasinsay. Mano abulan dan nga agdindin na. Saan pa'y mo lang agsikog ni Edna? Nay, apay ngay. Kumapoy sabat jay kaanak kasinsay. Ay, agawaan na tasambutan na tiagputaw tanay. Mapanan titawad na. Kasta nga rod mo ti ibagbagak, insan. Talagan sa nga awan pa'y. Aha, lang asawa kang agpaisaw. Ngam awan mo't putot, maho kaanakan. Adan to, uncle. Aha, kumapoy kan samot nga may kaanakan. Nangikas-kasal ka pa ilang araw, no awan mo't putot, maho. Awan useless kaanakan. Apay aya, adidak sarsardengan akan kansyawan, uncle. Hindi awan pa'y asawa. Kanayon ti kantyaw yu kanya kamaysa kabaak. Itatanang asawa. At dalatamot pang kankantyawan yu kanya. Apay akasta kayo? Nanay. Ay, di ka nga rod agungit. Abarok. Rabak ko lang, mate. Di ta kayo malangan. Tamang makadano ka kadina oras iti kalbo alakay. Edna, manutawin mo? 26 ko na, friend. Ala, sambuto mo ati aganak tanay. Mapaanan ti tawin. Ay, awam nga rod. Apay no, aghanimon kayo manan. Sa balimot a lugar, ti papanan yaw. Busy ni Juan. Kanayon ti overtime na iti trabaho na. Ipagam ata aglibay laan. Uray man agawa no, awan to mo anak namang tawid, iti apelyido na. Huwag nga rod. Sige, padasag to nga ibagakan ko na. Ano kaya na? Apay, saan mo ka di mabalinta aglive iti trabaho, Juan, lakay? Apay aya bakit? Aghani munta kumamanan. Agrelax tamot uray sagpaminsan laan. Bareng maagdaantan iti anak. Padasan ta ka di taghani mon iti sabali manen a lugar. Ay na, gastos la dahi ta. Kan sayang ti trabaho kung naglangan na. Italaang manan nga aglive ka. Yadan, bambanog la dahi ta. Talaga siguro saan ta agasat ti maadaan iti anak. Di ta kumamapukawan iti namnama, lakay. Napukawan tinamnamak bakit? Aklunan talatan no talaga saan ta maparaburan iti anak. Saan ba't laadata ti kastano bilang lang? Ado, ti awan anak na dita. So nga ayos lang dita. Alala, maturog takit din. Nagsapa pa'y lang maturog tan. Tawan ba't aramidan tan, di maturog tan. Kasano nga ron na maadaan tayo iti anak kag sadut-sadut ka mga men? Na, bambanog lang dita. Maturog takit din. Payakas ta tilanggam nga imay dito'y balay, Edna anak ko. Naimbag pa'y ni manang ko, masikog man gaya mo, nanang. Dayjay may, nakabsat mo may. Di na mo ti agtipid iti anak. Masipay la jay inaudi nga anak da masikog manayin. Mayat ki di ati adut anak na nanang. No, adda maipakan. Ngam kas jay mo nga raw nga awan trabaho jay bayaw mo. Jay mo la agputo ti paggagutan na. Nagagait nga agputot day jay. Ay, sana all nagagot. Nagagot mo jay asawam Kanayon pa'y nga raw ti pa nag-overtime na. Nagagagot mo nga ada yung nilakay mo Gamjay asawa ti kabsat mo, Edna. Saan nyo amawatan ti kayat ko asawan? Saan dak amagets, nanang? Adto iti sweldok bakit? Nainayon di ti bayag ti overtime ko. Kompleto reta. Mangidulin ka marana, tapno adalat ta savings ta bakit? An-anwan ta nga iti adu nga urnong no awam mga anak tayag agawaan ta. Di mo namnamaan na ita. Talaga siguro saan ta na maadaan iti anak. Lipato mo, di may papan iti dayta. Ay, basta siya.
Saan na ka mapukawan iti namnama? At danto pa'y dagiti kalpasan ti 5 atawon apan nagdanada sa danadaan ni iti anak. Ay na, bambanog day ta kunak mayt. Awan day taan. Ngala, inka agita saran ta, mangrabi itakit ding. Kalpasan na, maturog ta. Dagitaw, anak ko. Kakastoy ti kanam, ta healthy foods dagitaw. Makatulong kanu dagitoy ataraon tapno agsikog ti may sa babae. Ha? Haramidon tayo ti amin akabailan tayo tapno agsikog kan anak ko. Wino, padasam nga tati agpailaw. Ay na, saan na masapul dagita, nanang? Awan kastay padasin anak ko. Bareng agsikog kan. Di anak yo ati kasarita yo. Taiso tayan ti problema. Apay aya. Kano nakasadsadot? Ha? Sadot nga. Bambanog kanulang dayta. Pampanunutan na ngamin asaan kami kanon ama paraburan iti anak. Naklon na kanu dayta, nanang. Anya? Namin adu kanon na pinadas mi. Ngem awan kanulat ta. Iso ama sadutan. Anya? Apay Juan, masadsadot ka kanumitan kunajay asawam. Masadsadot nga. Naggagitak tupay. Kanayon ti overtime ko iti opisina. Kan oray day off ko. Sumbre kaklatan ako tayo supay ti sweldo. Sana kasta ti kayat ko asawan. Napukawan ka mo kanon iti namnama amaaddaan iti anak. Ay na, no pinadas mo na minsan, wano namidwa, wano namitlaw ket awan, huston, bambanog laday ta. Ha? Bagbagaan nyo man kaya di niya manugang hiyaw. Ipilit nanto matyagsikog ket talagang harod nga awan. Saan kami siguro ang maparaburan iti anak Ay, ubing pay jay asawam anak ko. Agsikog pay day jay. Basta aganos kayo. Di kay ka di mapukpukawan iti namnama. Basta na po kawan, tinamnamak na nang. Ipilit mo kit din, no talagang nga awan. Bambanog laday ta. Oh, at iti sweldo bakit? Medyo dakkel tinasweldo kita, ta nagsasaro no ti panag-overtime ka. Yag mo nga rudan. Apay nga aglaladot ka ang mga awat iti sweldo ngay. Saan kang samat na naragsak bakit? Kasano? Agawa ka nga agawa. Ngam awan mo anak ta. Uray may salakumat agbalin nga anak ta mo. Tapno da kumamot ay wanak. Ta makaburing mo tagigyan latan dito balay. Saan tan ama paraburan iti anak kunak mayt? Isalipatan mo na ta. Ay, pampanunutak pa'y kitin tagtrabaho. Makaburing mo awan ara-aramidon na. Saan na masapol nagtrabaho ka? Bakit? Umdas ti sweldok apara ka data. Alakit din. Masapak pa yarong marno bigat. Diyak kaya tagpuyat bakit? So maturog ta. Napanandiid na nanang. Hindi. Ija ka mo Awan ijay siledyo aya. Diyak mo't nariingan. Kan awan dagiti kawas na. Anya? Napanan na nga rodon ngay. Awagam anak ko. Diyak makontak ti cellphone na nanang. Hello, Edna. Apay nga italang agring ti cellphone mo. Ayan mo. Adak dito Manila. Ang trabaho ak dito eh. Naglibas ako nata di na mga min palubusan nga umadayaw. Anya? Ay, agawid ka kuman bakit? Sa anak mo't nga kurkurang iti kwarta? Maited ko mo't amin nakasapulam. Basta kayat ko tiyo madayaw. Ka nagtrabaho. Maburing ak dita nga nararamidan na. O sige, bye. Hello. Hello, Edna. Mabit lang. Hello. Nay, anyat sang sangitam, Juan. Nanang. Di mo't agawid ang. Mano atawan na ni di Manila. Di mo't agawid ang. Nay, anyat ko na aya. Sagpaminsan lang ag-text. Pasaray di na pa yan sumbatan ti awag ko kinkwana. Anya? Nay,
apay nga tangay. Diyan mo na nang insukat nagsamatan di manugang yaw. Ay, di ka pampanunot iti negatibo, anak ko. Makumikom la siguro iti trabaho na. Ay, awan. Pinanawandakan, Juan. Insukat dakan iti obeng. Agulimag kay man matangkan. Imbasa patib ka rin yung tipakinagam ko. Kastamat ti ibagbagayaw. Ay, damag kumat nga main nga agsadot-sadot kakanaw. Awan talaga nga isukat da ka, ano kasta ka. Ha? Mano atawin na, nasaan na nagawa? Awid na idna. Umawag paigan ka. Saan na kan? Nabayagan nga awan komunikasyon may. Anya? Ay, awan nga rin. Di kan mang namnamakin ko na barok. Amangan mo insukat na kan. Papanam, Juan. Iji Manila na lang. Inaksapulan ni Edna. Anya, ay anak kong naglawat ti Manila. Amom nga raw ti pangsapulam kinkwana. Makaamulitan. Agpaspasara ka ko na. Barang makitak ti asawa ki jay. Di ba't ngamin umawawag ka niya kung. Ay, agpakuyog ka nga rod Tadi mon sa amo ti turturungem ijay Manila. Una nang, natulag ko ni insang ko. Dua kami amapan iji Manila. Insan, nakontak ko ni Edna. Kahit anyat ko na. Imbaganan ti address nga yan na. Ijay ti papananta. Imbagam ti ipapantay jay. Ay insan. Isu akla aton ta. Alaman nga ron. Mapantang nga ron dun insan. Naimbag nga oras mo, Edna. Adda kami, kadwak ni insan ko. Kumusta ka, Edna? Agyamanak na sa pulan kamatlangan. Agore ka. Apay nga'y amasikog ka. Uwan. Di kay mabalin apastrakan ta. Dati asawak ni ta unag. Ha? Asawa? Anyat kayat mo asawan? Sorry Juan, adan sa bali nga asawak. Kat may katlunton nga anak mi sikog ko. Andiya. Iso adi kan mang namnama pa'y kanya ka. Lipatan na kun, tanabayagan alinipat ka, Juan. Nalpay ti abaga kiti day ti agundaway kat nagawid kami akas lagtay tayab ti panunot ko. Tadyak ni namnama akas jay tinamwak. Ado ti mang durdurog kanyak nga idarom ko kano ti asawa. Ngam jakon ni inaramid day tatauray idarom ko saan na may subli ti napalabas. Nasakita na kiti usto, ngam bayat ti panaglabas tal daw na aklon kumatlaan ti amin. Kat tilatan trabaho tinang ipamaysa kiti atensyon ko kat kaasin na adon tinaipundar ko. Gapoy ti panagagawak ngagtrabaho. Sa anak mo tanan ng asaway ti sabali, iso ngagmay sa aklat ta ngaging gaita. Tapi mo sa imatan ti inak. Halakastan, ti kapsat wanagayem mo, Juan. Alaga gayam di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritan ti may sakapsat dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script kaniti drama to gayam yon, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, ni Apo Diyos ti mang tarabay, kan mang bindisyon, kada tayo amin. Hello, gagayam na imbagmanan nga orasyo. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod man kani Kabs at Kayla, sana pud no nagantintay patangatang drama ita. Nga makablawa man pa ni Brenda Garcia dita Dasmariñas, Cavite, Mimi Dupaya kan Michelle Chavez, kan Mina Viniegas dita Cyprus. Kan makablawan matan ni Insan Julius Insyong, Insan Junalin, Insan Veron, kan Insan Gloria. Naragsakay kay panagbuy-buya ita agundaway. Kastiman ti kunanik Kabsat Kayla. Dear manang biyanang, may papan kada kami ti kabsat ko ti pagtarayan ti kayat ko ngay padramakan ka. Napili ngamin ti kabsat ko itagbalin anobyo. Iso ano adda di na magustuhan ngagdaton kan kwa na, pabainan na.
Rugyak man nga ron, tiag salaysay. Na yung mga oras mo, Kayla. Anda ka din ni manang mo. Adda manong mulo. Adda ijay silad na. Sumrag ka Agyaman na ka rin, Kayla. Mabitlang. Tayo nagkutoy sandya apasarabok kini manang mo. Ala, nagdakkel mo't day taasan dyan, manong. Talaga pinilik tay kadakla na ginatang aring. Tamok nga may na paborito ni manang mo rito. Oh, excuse me ading. Ala, idisong di talami sa anan, manong. Talagang among ti paborito ni manang ko aprutas, Wala. Nangruna day ta nalabasit asandya. Kay kayat na day ta. Unya rod, kanayon agumatang iti sandya. Tapasaray igiddan na akanan numangan kami. Un nga raw, nakitak no kasanutipan nangan na iti sandya. Madlaw a paborito na talaga. Ala, orayong biit ni manang tainak ayaban iti silad na, manong mulo. Pag-awi demon, hangko nga kayat nga makita ti panagrup-rup data nga mulo, Kayla. Inkabiit ka sarita amanang, takababain mo't. Sapay amunang adda ka. Kat ibagam nga nasakit nga ipan ko kat hanak nga makasao ko nam. Mabaina. Sikan ati mang ibaga. Jack nga rod kayat nga makita ti panagrup-rupan na takasursuron ko. Makapabakwardya rupan na. Nalabas ka mat nga agsasao manang. Nasingpot mo't ni manong mulo Ingka papanawan ko nakne. Hanak nga pagpungtutan, Kayla. Hay, sapay adda pasarabo na nagdakkel asandya. Burakak to pa iti sangwanan na. Ala, saan Sayang, kasaritam lang ni manong mulo. No talagang awan namnaman akin ka, diretsaam ang ibaga. Tapno sardengan na kan asar sarungkaran. Sige man langan. Ay, makangag kanya iti agkakasakit nga sarita da dyan nga tao. Lukasta, talagang awan namnamakan kanilya. Nakasaganak mo't nga aguray. Uray man o abulan, wano tawang. Basta adda ko man namnamakan ka. Awan nga rod. Hangka nga makawawat. Nilya, Agpakpakaasi akan niya anya. Sardangan na kon nga sarsarong karanta hangka nga kayat. Hangka nga type. Hangka nga pagan ano. Isung agbiro kay ti sabaling aramam. alang nga ron Narigat mo't no ipilit ko ti bagikyan ka. Aklo nag-atigasat ko. Katwa na. Kasta nga talaga ti rumbang. Ado mati babae ita. Alang nga ron, di ako nagbayag. Agyaman aklangin iti oras mo, Nilya. Nay, agim impake ka mat mulo, anak ko. Papanam. Inakagtrabaho di syudad, nana. Nay, kalaat sa ti papanaw mo, anak ko. O nanang, na nagpatulong akadago si ti kalugaran tayo magtrabaho dyan. Napahayak mo't ngaminan kininilya. Iso nga umadaywak pa ilang. Tapno makailiwliwag ak. Nasakit ngamin ti pan nakapaay ko. Idi pa ilang amin nga ibagbaga kasardengamon nga armon ni Nilya. Tamadlaw nga awan pa naggusto na kun ka, anak ko. Tiyamok ak agtinag mo lakanyak nanang. Saan mo tagayam? Ay, anya nga ro da trabaho ti sir kami dyan syudad ngay. Bagar iti may sa grocerya nanang. Iti ka di grocerya pagtrabahuan dagiti daduma babaraws kan babalasang dito'y lugar tayaw. Uy, nanang. Nala, nasaya at mga road. Tapasig nga amom dagiti katrabahuam ijay. Ni, manong mulo, papanam. Adda ka mo dito'y waiting shed. Agurayak man iti tricycle. Ta agpasyudadak kayla. Sika ngay, papanamay. Nagdakkel mo tabag mo. Sumra kak iti trabaho ijay syudad, manong mulo. Ay, lukas ta. Agkuyog ta nga rodin agpasyudad. Papanam ka di ijay syudad, manong. Sumragak mo't lang iti trabaho. Inserrek nak ni Nestor akalugaran tayo. Iti grocerya pagtrabahuan na. Ha? Ala, nukas na. May sa agroserya ti pagtrabahuan ta? Nag-applyak mo't ka sales lady ijay. Kastaya, agtrabaho ka mo ijay. Wen, damanong Nestor matlaang kini Jopay akabsat na tinangisara kanyak ijay. Aya,
May sangarod ti turungan ta, ading kayla. Nasaya at mata nagkuyog kayo ngay may kayla. Mulo, nga maguray kayo. Naimbag man ta nagrana kayo. Nagrana kami ijay waiting shed ijay lugar tayo, Jopay. Ala, agsagana kayong ruden. Tamang rugin ti trabaho yun no madamdama. Kan may sa abanay ti pagnailan tayo amin na trabahador dito groceria. Man-mano ti stay out. So ada tayo tagkakabaling stay in. Ilya, asino di sa kailim itay? Nagadumot tulbag nga agkakalumbite ni pantalon na. Ay, big time da dyan agar-aram kanyak, tatang. Big time nga. Baknang? Wan, ado tilugan kan balay na nga papabangan na. Ano kastaya? Naimbag no barupay day jay. Kaslan nataingan mo time. Nasurok sa amot 40 titawin na. Wan, ngamayos lang data. Ubing pati kasta nga taw-tawan. Kayat mo day jay? Wan atatang, ngamhang ko pa lang nga aklonan. Agpakiputak matbaset, ah? Kaano may ngaklunan nak nilya? Nabayagan nga gar-armakin ka. Nasurukan na makalawas. Unayan, nabayag aya para kanyam data makalawas laang. Ay sus, nabayag day ta na. Kat no idi ka ubingak. Kat kabayagan day ta makalawas sa panagaram ko. Maysa, unod dual daw kat aklunan da kadagos eh. Kat sa bali idi sa bali matatan. Aklunan nakit din, taagasawatan. Hanak to nga tanga agladingit iti sidong mo, Manong Randy. Baka nga'y pagsangitan nakto. Saan? Apay kumapagsangitan ka. Paragsagan ka kit di Tapag namayag to tibiyag mo. Ado, ti papaabangak abalay. Kanvan ko. Isu nga agbyag ka akas la prinsesa iti puder ko. Sige nga rod aklonan kan Randy. Kat kano nga rod nga ikasarnak ngay. Ay, iti kabita na panawagan na. Agkasarta iti bongga. Ay na, nagmayatan. Ado man nanti umapal kanya ko. Ano kaskas ano? Kahit kasano, datan. Wanan Randy. Mula, rumarta nga rodin. Taing taag rambak. Rambakan tati umuna nga aldaw ta. Kas agayan ayan. Apay nga hotel mat nga dagos dato imayan Randy. Wen, tapno makainan nata. Nabannog ta nagpasyar itay. Isu nga ginanata mat Hantamot nga nabanog. Tanapantala ang nangan iji restaurant. Panagriknak gamin kat nabampanugak. Aginanata pa'y sa tanto agawit. Katawan nga rodan siya kati makaam mo, Randy. Sorry Kayla, no agaro making ka. Diyak mangamin mapaglibakan tiriknak. Bayat ti panaglabas dal daw. Na-develop mo't tiriknak ka. Si kagayan tayo ayatag. Mangmulo, anya laangan nga iti sawan ni manang ko. Numaamuan na nga agar-aram ka kanyak. Nang runa pa'y no aklunan kan. Awan bibiyang ni manang mo kadata. Di ko malaang maipapan kadata ti panunutan ta. Kinapudno na. Ay, kababain ko mga ibaga dayto Ngam, alaman laangan. Nabayag mo tin akras ka, mulo. Anya? Agpaiso Kayla? Wen, iso nga aklunan kan. Oh, agyaman na Kayla. Kayla, asino dyan nakamotor nga nang itulot kanya? Hangko nga makita dyan pa na nakarikap mat dyan helmet na. Ay, kwa. Ni mulo day jay, manang. Molo! Apa nga yung tulod na ka? Wano inarkilam dyan motor na? Saan manang? Addan nagkinaawatan mi. Aniya! No kasta? Insublat na ka nga inaramday dyan nga tao. Uwan manang. Kat inaklon mo mat. Uwan tayo ayatak mo't manang. Ay, hangkang agpanpanunot nga. Ni, apay ngay akas tati sa umanang. Amom nga binastat ko, inaklon mo mat.
Isungarod nga hangko nga inaklon, taha nga pasado iti standard ko. Sabalit standard mo. Sabali mo't kanyak ama nang. Ay! Diya kaya't ni mulo nga para kanyam. Hang kayo nga agbagay. Sinaamkit din ta na sa papay lang. Agin inayat kami kinimulo manang. Ay! Basta hangko nga kayat na diya nga agbalin nga bayaw. Awan na pintas nga masakbayam ijay tapada tamat nga mamermeraot. Ne, apay amalmalday ka kaila. Ada ka di panikot mo? Kasano Jopay? Panawan na ko ni mulo. Ha? Papanan na? Nagpakadan ijay groceria di kalman. Agap-apply ngamin para abroad. Anya? Kastaya? Ay, kat mayat ano maka-abroad. Tapno daras kayo ang makaurnong. Kat, saan kayo pangagkasar? Saan pa'y Taagurnong kami pa iti pagkasaran mi, friend. Wen, mayati kasta. Panunutin nyo pa nga umuna tayo masakbayan nyo. Sa bagay, mabitlaing aglabas ti tawanitan. When metkit di Ila, bumangon ka ditan, taing ka mamigatay. Mano nga aldawan na kasta ti Jermaw. Aglaladot ka kanayaw. Ay, adda nga rod kayat ko nga kanan. Igatangandak man itinitib nga mangga. Ha? Nay, apa yan? Aginaw ka. Uwan nga rod. Gamahang kayo nga madanagan ta ikasarnak ni Randy. Bungga pa ang nga kasarti mapasamak. No kasta, ibagam ta pagsasaritaan tayong ti kasariyaw. Ibagam ta dumanon dan. Uwan tatang, basta igatangandak nga rod iti mangga tapno sumaranta tiriknak. Nilya, kailiw ka na yun. Randy, ada ibaga kanyam. Jak amo no maragsakan kawanuan niya. Anya tayo ta? Masikugak. Anya? Ni, nagbiit mo tan anakargaan ka. Kitnam na minsan laan ilaw anta. Kat ada ka numot nga talaga ti kasta. Kan si kalang mo tinakagaraw kanyak. Kasano daytan ngay? Ha? Apay, ada problema? Han mo nga kaya ti panagsikog ko? Ay, ukwa, sana kasta. Nung naklaatak lang amin. Dumanon kayo kanon ko na ni tatang. Sige, takasaritak to dagiti tatakkel ko. Agawid ak ijay lugar minton bigat. Tay nakayaban ida. Ayan dan ngay manang. Itay pa yung urayan tayo tinobium kanti partidos na. Ngam di damot la sumangpatan. Aldawan. Ay, hangkaman mat nga agganat, Kayla. Suro ang mamatag uray. Na-traffic da siguro Tinamag mo ka din no ayan dan manang. Han nga ron nga makontak ti cellphone ni Randy, tawan lakit di signal na. Ay na, makiasawa kan manang. Kalaat mo tipan nakiasawam. Kun masikug ka pa yun. Addanton ka anak ka. Wan kat kumusta kayo matan nga kanimulo? Sinay na amon? Saan Tagin inayat kami mo't manang. Agkasar kaming ton, apaman ang makabakasyon manipod abroad. Ay, nukasta? Nag-abroadan da dya nga mulo? Wan, kapampanaw na laidi na minsan akalman. Ket na ko na ajakon agsubli iti trabaho. Ta isula ka nun ti agtrabaho. Nene. Imbag man ta naka-abroad da dya nga mulo? Angam, uray pay, hang kayo latang agbagay. Ha? Nilya, awagan man Genobium. Nagbayagdan nga Matiktikanan dagiti kakabagyan tayo nga gururay iti idadanan da. Apay nga may nga inay, ayaban nyo dagit nga tataw. Kat dumanon da pay lang mat, hang kami pay mat nga agkasar. Kit kayat da nga rod mo ti dumngeg iti saritaan. Isung awagam no ayan dan. Upat nga orasin nga gururay tayo. Nakabaybayag damay. Hello, Randy. Hello, asino da ito'y? Da kayo kaditi nanang ni Randy, nana. Kadwa yung iso na, ayan yon. Ay nga inagay pagpagam. Asawak ni Randy.
Asawa? Apay, asino ka? Anyat masapol mo iti asawa. Ada kami dito airport ita. Agtor kami ijay abroad. Anya. Ay, ikwa. Kaya't ko mga kasao. Ada nga minapatag nga ibaga kanya na. Awan, mabit lang tanapan na nag-CR. Ay, aday kamot gaya man. Sweetheart, adawag mo. Kasaritang biitan. O sige, panawan ka pa dito, sweetheart. Hello? Randy. Agpaiso aya nga ada asawam. Wan, isa pasensyakan. Sorry no nagliba ka ka. Di ka mabaling nga ikasar. Kasado ak iti mo ng asawa. Kat mo ikatlon nga asawak ti kadwak ita. Anya. Kasano ak nga rudan ngay? Kasano nga ito isikog ko? Namnaman may manlangan tiyo umayo tadta. Ulbut kamat gayam. Awan babain mo! O sige, bye! Ay! Kasarsarita ka pa lang! Hello! Ay! Kasano ak tadtan ngay? Itata nakapagpasngaykan. Anyat planom nilya. Aga playak nga aga brood tatang. Kat dawatak titulong yo kani Kayla. Awawiran nyo pa ilang ate anak ko. Di ka madanagan, manang. Di mi baybay anti anak mo. Ay, agyaman nak ading. Hang kayo nga madanagan tano makaabrodak. Pawitan kayo nga dagos iti kwarta. Molo? Ha? Nilya, si ka maganda ita. Kunak, kapayakat nga si Kadata. Ay na, talaga nga nailat tilobong niya. Asino nga iti mang ipagarup nga agsarak man ng tidalanta? Katito'y pa abroad. Naibaga ni Kayla, te panag-abroad mo ditoy. Ngamjak ni Namnam, makita ka. Wan nga raw di. Unay matan, intortorong samat ni gasat. Kat kamusta ngay? Aywan, intag merienda tapag isi istoryanta. Ha? Ay, una, Nilya. Kat kumusta kayon nga ija kabsat ko, Molo? Saan kayon samat nga naragsak? Ah? Saan man naragsak kami, Nilya. Agbakasyon na kinto numaya bulan. Kinukas ka sa no? Agkasar kami. Ha? Ay, saan pa'y Anya kayo matan? Urayan nyo mati pa nagbakasyon ko sa kayo to agkasar. Ngam, ag-uray ka kadi. Di ba inayat nak mat idi, Molo? Apay, napukawan ti panagayat mo kanyak. Ay, kwa? Oo na. Nabayagan. Manipod inaram ko ni Kayla na ibaw ingking kuhanan dayta. Anya? Nagsakit matanda ta nga ibagbagam, Molo. Ang uray no kasta, ipalapal ko lata dato reknak Ha? Kinapudno na. Adalimad nga panagayat ko kanyam idingam, binaliwalak lang. Tati amo kat hanga pumintas ti biyag mo. Ngam tatabimak ng kamatan. Adun tinaipundar mo nga sa niyakwam iji pagilian tayo. Ay, nakababain man ngam awan mat siguro dakas na no, ibagak ti pudno nga marikreknak niya. Pasensya kan. Ngamadan ni Kayla nga ayatag. Ay, basta. Syakti mo na nga inaram mo, ide. Syakti mo na nga ayat mo, Molo. Sublian tan aja na palabas. Papuskul akong tirupak. Siya kung tag-aram kanyam. Molo, I love you. Syakti mo na nga ayat mo, di ba? Siya ka ati pakasaram ko, ma. Anya? Hello, manang. Hello, Kayla. Nagkita kami kini Molo iti abroad. Kasta aya. Kat nasaya at agbakasyon ka no inton umay abulan ni Mulo, manang. Ay, hanan nga matuloy ti panag-awid na, uno panagbakasyon na. Taurayan na kano. Agkuyog kami to, ta isunto ti panagkasarme. Anyat kaya't masawan, manang. Nakaamiris ni Mulo, Kayla.
Siya kanutin mo na ngamin nga inayat na, iso nga siya ti kasar na. Anya? Agpay sumat ngamin, di ba? Siya ti mo na nga inaram na idi. Iso siya nga ti rumbang nga kasar na Naginaram kami iti abroad. Iso nga lipat mo ni mulo, anya. Anya? Hello, mulo. Anya di inyawag ni Manang Nelia. Agpaiso ka di day jay. Ibaga na nga. Anya? Iso ka nun ti pakasaram. Anya? Ay, awang kinapudno na dayjay kaila. Kinapudno na. Kanayon na kawisin arumwar. Yung kanayon akman nagkagkad. Kanayon na nga ibaga asublian mi kano tinapalabas. Kat kunak may, awan rumbang asublian may, tawan mo tinagkinaawatan mi iday. Mulo, amang ano masulisog kay ti kapsat ko dita. Saan? Unay ka na ya. Di ka katimadanagan. Kauray niya't mapaspasama. Si kantulaan dayatag. Kat urayim ti panagawid ko. Tagkalay satan. Kaila. Agyaman nga road, mulo. Apaman ang nagawid ni Mulo nagkasar kamin kat saan na nagsubli iti pagilyan ang naggapuan na. Nag-apply iti sabala pagilyan kat ita alaan na kon iti mabiit iti pagilyan ngayon na kat agtrabaho kamin to na dua ijay. Idi damo nagsakit tinakam ko iti kabsat ko gapu iti naramid na. Ngambayat ti panaglabas ti aldaw, naiwaksik matlaang ti sakit tinakam ko. Kat kaasi na nakasarak ni manang ko iti lalaki anang ikasar kan kuana. Kat naragsak damutan asa nga pamilya. Alakastan, tugayem mo, Kayla. Alaga gayam di tamanan, tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, wano kapadasan ti maysa, kabsat dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose, pare ti script kaniti drama ti gayam yon, Jenna Almoite. Pagyamanan manan, tingkay panagdangag. God bless kada tayo amin.